Orga şevke şıpşık derecede şıpşık tahirga prende alıpşık orga şevke şıpşık dereceden şıpşık tahirga kulmek alıpşık etige niye alıpşık enige niye alıpşık kulmek vay müzik vay Qarğa, şıpşıq, uşuşuq bola bilen birge anın fizik halatını temin etesin. Onları kichkina bolalar içinde bolalar oyunları degan vaqtda mında endi fizik tarbiyega münasebetli. Evet diyen yapışık. Tübetey olsun. Bunlar tübeteyni qarğa alıpsaq taxayır qoyafım. Bilələ taxıcan bunlar. Taxıcan iləri. Bizga babay iratgan uchta kilarni aytib ko'rsatmani kil. Qarğa senada kirtmani buni tübetey olib kelgan ismini ikkimizga da. Unda tübetey kilaga 10 ta kilogram. Aytali sikirga sinirlarsa sikirda sayri bilmay sayrisin bir to'xtovsiz kishida bir sikirda qotildi. İki sikirda qotildi. Üç sikirda to'xtovdi. Qaysi bir bolalar 7 oydan, qaysi bir bolalar 8 oydan oyaqqa bosirga umtula başlaydı. Mana şu oyaqqa bosirga umtulu proseslarında onda indi elbette bola sikirtkişler. Bola sikirtkişler deb aytamiz, bola gil bilan tizga qo'yib, bola shundan ani indi tutib turasың, tizga qo'yasan ham bola o'zidan o'zi gil otına başlaydı. Mana şu otunu prosesinde de türlü tübeklerde o'zlarining tekstlari var. Lekin bu tekstların bütünüsünde ol bolalarga, ol elbette poetik strukturaga o'tirtilgan. Ya'ni ular şiiri formada, şiir tugilalar, ular tilekler. Burun zamanda yaşayan bir Rav. Etke şahan mı bu? Anın dostu bulgan. Urde. Alar bey dost bulganlar. Urde bey korkak bulgan. Et bir niyende korkmagan. Urde. Hatta ne bu şambardan da korkan. Koyan. Koyandan da şurulagan. Et bir niyenden korkmuyorlar. Günlerden bir günde bular olan boylap jiyop çıkkanlar. Baralar iken bulunlardan qarasılar, bulunlardan ışı biri. Kimler yani bu? Kış. Kışlar ışı biri. Barganlar olan boylap baralar, barıp içkenler qora ormanga. Bir zaman qora ormandan şulay çıkıp kileyken. Kim eli bu? Şurale. Şurale şıkka. Bolashaq ул g'ajaib keng tushuncha. Bolalar o'yinlari, әкиятләре, шәүлә o'yinlari bolashaqның күзгесе. Ул күзгә карасаң, анда балалар дөньясы. Сабиларыбызның самими, ихлас тормышы. Болашaqның яқты да, татлы да, шул ук вакытта тылсымлы да сәхифәләре ап-ачык булып күренеп тора. Болашақ ул шыннан да үзе bir кабатланмас улы дөнья. Безгә исә бу дөньяга хөрмәт белән карап, игътибарлы булып, дөрес юнәлеш бирә белергә генә кирәк. Йомгаклап әйткәндә, алдынгы фикерләрне кулланып, үткәнгә нигезләнеп, дини кануннардан аерылмыйча киң җәмәгатьчелек белән бергәлектә генә ышанычлы, өметле киләчәк тәрбияли алырбыз. Башлаган эшебез дәвамлы булсын. Балаларыгызның куанычын күрегез. Киләсе очрашуларга кадәр.